NIPINI June ni sagi. TUNI SIMDING Ruth alian khat anew som le khat pan som le giat. Ruth in na paina-ah ka pai dinga na giahna-ah ka giak ding hi. Na mite keima mi hidinga na Pasian keima Pasian hiding hi. Ruth alian khat anew som le ko. Kuate Hiam Cih Kiphawkna. Ansay na sem khatin nin bunggaya khopok lo ni sakat mik si tepe chile sa adup pasal khat muhi malema kwa chi ki thailo hi Benjamin Kyle chin min ki vo toma kum soma sim kwa chi aki thailo sain om hi na sebla nei thailo nga dingam phat na tom la nga lo abei sa thu te phok king ya lo hi DNA khong en sakin thailo midang te hu na to damin hong hoi to hi kei tang thu nei hing singhom suanghom pana piang hilo hing che lai sang do sunga Ruth tang thu zong khangui thak khat amuki to ki bang hi apa salasi chiang in apian na gam khwale tuinu sia in ateng nu Naomi le anam pi te to ten suak dengin na tel hi rutin na paina-ah ka pai dinga na giahna-ah ka giak ding hi na mite keima mite hi dinga na Pasian keima Pasian hi ding hi na chi hi rutin ama hi na anun na le asi na ding thu khem pewa Naomi le ami pi te to na kizom hi ama azui ding alungsim khen sathi chi in thudang dang te sangin akho sang na ding amipi ding namasakhi to bangin anun tang manin Pasianot khian na khangui tang thu sunga hongluda Chris limlemel sunga akiphok ton tungkhat hong suakhi nunta haksa na hangin ei kwa chi nangon i thei lo hangin Jesu thu te adingin Pasianin thu mi pol te zangin ihi na tak takai Kristo hong kizom sakki hi aman e hongi tin hong tela zong hong the hi nang kwa chi na ki thei tak pi na ding Pasianin kwa zang hiam topan nang hong the chi banga chi na tak tak hiam Pasiano nang sunga ke kwa chi ka ki thei nang hong ho in amen.